Igitondo ciza kuri mwese mwahisemo gutega amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Inodo TVN, turabasuhuje tubararikira amakuru twabateguriye uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026, ubwo tugenda tugaruka n'ubundi ku bikomeje kuvugwa mu gihugu cacu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane tugaruka ku biherutse gutangazwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ubwo yaciye amarenga agaragaza yuko nta matora ashobora kuzaba kuri manda ya gatatu. Murabizi yuko agiye kurangiza manda zibiri, kandi mu itegeko nshinga ntibyemewe kuyobora manda ya gatatu, ariko yagaragaje yuko nta matora ashobora kuba mu gihe bafite icumu ribari ku ijosi, mu gihe badafite Nord Kivu na Sud Kivu. Ayo niyo makuru yonyine nifuje ko twaganira ku munsi wa none dusesengura hamwe ku bikomeje kuvugwa n'ubu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugenda turebera hamwe ndetse nako dutanga ubusesenguzi bwacu uko tubyumva n'uko tubibona. Mu byatangajwe n'uyu muperezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragaje yuko nta matora yabaho mu gihe badafite Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Avuga yuko adashobora gutegura amatora icumu rimuri ku ijosi. Umwe mu bamunengaga agaragaza yuko Perezida wa Kongo Tshisekedi ashakisha kuyobora manda ya gatatu. Murabizi yuko n'ubundi iriya manda ya kabiri atayitsindiye, ko cari igihe c'intambara. Agaragaza uburyo bwose yakwiba amatora, n'ubundi ntabwo yayitsindiye. Kera yatangaje kugaragaza yuko iyi manda ya gatatu nayo azayiyamamaza. Noneho aho bitandukaniye, iriya manda ya kabiri yaribye ntabwo yatambutse, ariko impamvu yatambutse nuko n'ubundi yiyamaje, ariko Perezida imbaraga arazifite zo kwiba amatora n'uburiganya mu matora. Ariko noneho iyi manda ya gatatu aho bitandukaniye, iyo ntibyari byemewe nuko yakwiyamamaza, kubera yuko ubu ngubu bashizeho itegeko nshinga yuko nta perezida ugomba kwiyamamaza kuri manda ya gatatu. Ariko uyu mugabo we mu bigaragara nuko azakomeza kuyobora, nta matora azigera abaho. Byibura kuri ya manda ya kabiri amatora yarabaye, nubwo yabayemo uburiganya bwinshi ariko yarabaye. Ariko kuri manda ya gatatu igiye kubaho, mu byo ari gupanga n'ibyo ari gutegura nuko nta matora azigera abaho, kuko kera yatangaje kuvuga yuko nta matora yabaho mu gihe hari intambara, nta matora yabaho mu gihe adafite Nord Kivu na Sud Kivu, kandi ntabwo afite kuzabibohoza nk'uko M23 AFC bahagaze neza cyane muri politike n'amahanga karaza amenya ukuri kwabo, kuko imiryango mpuzamahanga cyangwa se andi mashirahamwe menshi atandukanye ntasiba muri uwo mujyi wa Goma. Muri make ibikorwa remezo by'amahanga menshi cyangwa se amashirahamwe menshi atandukanye birakomeje mu mujyi wa Goma, kandi kuba ribonera ukuri ku mutekano uhari ndetse n'ibyo AFC M23 ikomeje kugenda ikorera abaturage. Aho Tshisekedi we akeneye gukomeza gusa gutinda ku giti kubw'inyungu ziwe, naho kubijanye n'inyungu z'abaturage nta byiza ari gutegurira abaturage, usibye gusa gukomeza kubaroha mu ntambara z'urudaca, mu ntambara zidashira. Naho kubijanye n'iterambere, izi manda zibiri yaramaze, twari kuvuga ngo hari ikintu kizima yakoze. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bwe bwose, imbaraga ziwe zose, ibyo yakoze yabishoye mu kugura ibikoresho by'intambara za drone, biriya nibyo byamutwaye amafaranga. Naho kubyerekeye n'ibikorwa remezo biteza abaturage imbere, nta na kimwe yakoze. Mbabwiye yuko ubushobozi bwiwe, imbaraga zose yabishoye mu gisirikare, agura ibikoresho bihenze kugira ngo akomeze ahangane n'iri huriro. Naho iri huriro ryakomeje kugenda rimuhanganisha akoresheje ubushobozi bwinshi, ariko AFC M23 mu bushobozi buke bafite bagashobora guhangana nawe, ndetse bagasiga n'izindi nzego inyuma zo gukomeza kuzana iterambere mu baturage, baca imihanda, bazana ibikorwa remezo. Ni ukuvuga ngo M23 yagwanye intambara zitandukanye, yagwanye intambara y'amasasu, ariko kandi igwana n'intambara yo guteza abaturage imbere. Ku rundi ruhande, mwagiye mubona mu minsi yashize muri ya ntambara ikomeye y'ibera muri Nord Kivu, umujyi wa Goma utarabohozwa, Tshisekedi wenyine yiyamamaza yavuze yuko ngo Goma niramuka ivugiyemo urusasu rumwe ngo afite intwaro ziremereye zizarasa Kagame mu wiwe i Rwanda. Rero biriya byose Tshisekedi yagiye abyakira imbabazi, avuga yuko yari yizeye igisirikare cya Kongo, ariko yaje gusanga Kinshasa nta gisirikare ifite cyahangana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo yagiye abyakira imbabazi. Muri make uyu mugabo ku rundi ruhande aragaragara nkaho ari nk'umukomedi. Ibyo avuze uyu munsi sibyo asubiramo ejo. Biratangaje kubera ngo amagambo yavugaga yihanukire arakaye, avuga yuko afite intwaro za kirimbuzi zarasa Kigali, none kuri ubu ngubu karagenda asaba imbabazi abaturage yagiye yabesha, avuga yuko afite ubwo bushobozi. Agaragaza yuko yari yizeye igisirikare, ariko yaje gusanga Kongo nta gisirikare ifite cyahangana na RDF. Muri make uyu mugabo mu by'ukuri ibintu avuga byonyine ntabwo byazamuhesha kuyobora kino gihugu, kuko Perezida wicara uhindagurika bugaca akavuga ngo afite igisirikare gikomeye,
bwaca kandi akongera akavuga ngo igisirikare afite ntabwo cyahangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Muri make uyu mugabo ni umugabo utagira umusimamo kandi abaturage ba Kongo bamaze kumutakariza icizere no kumutora ntibamutora. Gusa mu bigaragara n'ibyo akomeje kugenda apanga nuko nta matora azigera abaho, azakomeza ayobore yifashisha avuga yuko igihugu kiri mu ntambara, nta matora yabaho mu gihe igihugu kiri mu ntambara. Ibyo nibyo kera atangije kugenda ateganya. Wakwibaza ndetse icyihutirwa ni ukongera kandi kuyobora manda, ko atangije kubitangaza kirikara avuga ko nta matora azabaho, ahubwo yashakishije uburyo yakoresha imbaraga ziwe za gisirikare kuko n'ubundi yagiye agura za drone nyinshi gushakisha uburyo yakwirukana ubu ngubu yita ko ari umwanzi w'igihugu. Rero kuri uyu munsi wa none Gisegeti intambara yamaze kubona ko yamutsinze, yamaze kubona ko ntanga bafite zahangana n'iri huriro bakomeje kugenda bahanganiramo mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 yamaze kubona ko yamaze gutsindwa muri politike, icyo gusa yifuza ashakisha uburyo yashaka kandi kuyobora agahaza inda yiwe, agahaza imitungo yiwe, naho kubyerekeye n'iterambere yazanira abanyekongo cyangwa se no gushakira igihugu amahoro byaramunaniye. Nimba afite izo mbaraga, icyo cyo cyihutirwa yari gutangira kandi gutegura yuko mu matora azabaho mu mwaka w'ibihumbi 2028. Ngo kera niyo yatangaje kera kugenda ategura aho kugira ngo ashakishe icyasubiza uwo yita ko ari umwanzi wiwe inyuma, ahubwo akihutira kera uburyo azayobora muri uriya mwaka. Mu by'ukuri ni bigaragaza yuko uyu mugabo amaze kubona yuko nta mbaraga afite zatsinda M23, nubwo bushobozi ntabwo afite. Mu bushobozi bwe bwose yakoresheje kandi yagaragaje kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho birenze byose yamaze kubona ko ntaco bizamufasha gusubiza inyuma iri huriro M23. Rero ubu ngubu ashakisha uburyo yabona manda ya gatatu. Tubibutse yuko muri manda ze hafi zose zishize ubushobozi bwe bwose yabushoye mu gisirikare, agura ibikoresho bihenze za drone zaga zimufasha guhangana n'iri huriro AFC M23. Rero iyi manda ya gatatu ico ashakisha ni ukureba uburyo yayobora, none agasiga yogoshe yarangiza akabona gusezera naho kubyerekeye n'iterambere no kurangiza zirantambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo yamaze kubona yuko nawe atabishobora. Ku rundi ruhande uyu perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Chilombo akomeje gutanga ibimenyetso byerekana yuko ashakisha gukaza ingamba zo gukura mu gisirikare no gufunga bamwe mu basirikare akeka ko bafite aho bahuriye n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ibihugu ashinja kugambanya umutekano wa Kongo. Nubwo atigeze avuga amazina cyangwa se ubwoko bwabo, yashakaga kuvuga abakurikiranira hafi politike n'umutekano bya RDC bavuga ko amagambo ye akomeje gufatwa nk'ubutumwa bugamije gukomeza gukura mu gisirikare abenshi bavuga ikinyarwanda cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bakomoka mu ntara zombi zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka yashize abasirikare benshi bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Maniema ndetse n'icyahoze ari Katanga bagiye bakurwa mu nshingano, bamwe bafungwa cyangwa se bagashirwa mu cyiciro cya dispo. Bivugwa gukurwa ku mirimo ya gisirikare nta bisobanuro bifatika batanze. Rero ngayo nguko ni amakuru nabateguriye, mwari kumwe n'amakuru ugenda ubagaza amakuru 5 dusesengurira hamwe kubikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cyacu cya Kongo. Nawe wakwandika muri commentaire ugaragaza ibitekerezo byawe uko ubibona no kubyumva kuri ibi byose bikomeje kugenda bivugwa n'uyu mugabo Gisegeti Chilombo ushakisha kuyobora manda ya gatatu cyangwa se ukomeza kugenda yaka imbabazi ku byo yagiye avuga abesha abaturage, aho kugira ngo abishire mu bikorwa ahubwo agakomeza kugenda yaka abaturage imbabazi. Mu by'ukuri bikunze kubaho buke yavuga ngo perezida asezeranye abaturage ikintu aho kugikora agaruke abaka imbabazi yuko atagikoze. Usibye perezida wa Kongo nye tubibonanye, nta wundi perezida turayibonana muri iyi si. Rero ngayo nguko mwakoze kubana natwe.